Assalamu alaikum. İşilgeri olsun. Ne hormatly tuğanlar. Kumtörün akçası kayda ketip. Kumtör 1 yıldan beri alındı. Ne oldu? Dep atasыздар mына kumtörün akçası. Balıkçı Barskon jolu salınıp atat. Bizdin jolçular деле şu bilip kaldı kanday jol salış kerek eken. Kuday buyursa bu prezidentimizge çoğun rahmat. Men 50'ge çıkam bu yıl. 50 mına birinci jolu monday jol salınıp atat. Kuday buyursa. Jol strategiyalık jol turizm için manili. Kudayga şükür. Birinci jol uşunday boladan. Ana neme daha ayta turgan nerse buna bizdin jolçular деле jol salганды үйрөнүp alıştı. Buna hazır Korumdu Balbay jolu salıngan turat. Korumdu Balbay jolun uşul bizdin Kırgızdın kuruluş jol kuruluşçulары salış керек. Себеби ал Kırgızdın jol kuruluşçulары salsa акча bizge түшөт. Акча bizde kalap, bizdin jolçular үйрөнөt. Эмне үчүн башка өлкөнүн жолчулары салыш керек? Биздин өзүбүздүн жолчуларыбыз салып, акча өзүбүздөн алып, өзүндө калыш керек. Ошон үчүн Кудай буйрса, могу Ысык-Көлдө болобу, же Кыргызстанда болобу, бардык жерде татынакай алып, өзүбүздүн жолчулар салып, өзүбүздүн жолчуларды колдошуш, коргошуш керек.